stasyon sa yo. Hey, chauffeur. Sogi bak. Kote stasyon Dubai la. Ou ben yon stasyon yon lagom. Oh, yan, stasyon Dubai la. Wè la tout lot nèg yon alè seulement krete lagom. Ah, ok. La gen Dubai. Mute man te wet bas. Pou kebe ko man te te avon nou bas. Ouve, vous jaguate, vous Gete ou de Dubai? Bim. Mbappé, premièrement, je dis détente ou pas détente. Deuxièmement, bah un gros building. Troisièmement, bah un terrain poussière, bah un chameau. Caca voye.